Assalamu alaikum. Urmatlı biyligi öküldörü, urmatlı prezidentimiz Sadir Nurkojoyevich, urmatlı el jurt. Bunu bul sizler körüp turgan üylөр bardygy 2008 yılga çeyin kurulup, oşol maалda berilip, oşoga koşulup munu jerdegi jerlerde oşol maалda berilip ketken murdagı ökmöt başçılar bar maалda. Oşol maалda buyruklarını algan, fundament kuygany kuybagany kuybay bugün kunga çeyin şunday bolup keldi. Bugünkü günde transformasiya kelet degenige elder transformasiyany kütüp oturabız. Bu jerde men özümden 5 yıl deputat bolgonmун. Ötkönde Anarbay degen akabız kelip bu jerde sizler kura bergile, men жооп beremin dep eldi aldap narak berak kılıp ketipdir. Bирок азыр эл айыл өкмөт каршылык кылып эч кандай курулуш курдурбай атат бүгүнкү күндө. Ошого силерден суранып кетем. Атабеков айыл өкмөтүнүн эли жана райондун акими, урматтуу губернатор, бул жерде Шохраттын жер сатты дегени туура эмес. Эгер жер саткан болсо биз карап турбайбыз. Ушул жерде депутат болгонбуз, ардактуу атуул болгонбуз, элде башыбыз көрүнгөн балдарыбыз. Анарбай ака, сиз келип бирөөдүн заказы менен бул жерде ол сатты, бул сатты деген сөзүңүз туура эмес. Siz bu yerde даже kaysı brigada, kaysı kontur ekenini de bilmeyiz. Bu 204. kontur. Oşoga prokuraturaga arız yazdım, başka jakka arız yazdım dep siz oşol жазган arızlarınızды oşol algan prokuratura organdары, başka organlarda tuura çeçim kabul alışını elde atından suranıp ketem. Bu yerde kançalagan özünüzü elder bardığı dokumentlerin taktap dolboru menen, buyruğu menen kütüp oturat. Oşoga tuura çeçim kabul alasыңар деген ойдомун. Рахмат.